Togani mutageri wa Meru TV tutagere manturaja karindene ankatheti cio na nkambiria na mbicha ireti imbere ikana karatasi ne kambere ankatheti cio izire gatheti ya The Standard gatheti ya The Standard bicha iria iri ndene ikana karatasi ga kwa kambere ntukwe narua ne mbicha yegi State House ne ikulu nene ya rais eje ithero kana nyomba iria rais wa ndeguru wa Kenya ethagirwa agitumira ta obisi yawe kana gukora kwawe niyo itwa ikulu nene ya rais kwa ngatheti ya The Standard kuri na mbicha ya ikulu nene ya rais na ramo shimo nende cha Nairobi kuna mbicha ijere mbicha ya mbere irionania uria State House kana ikulu ezi ikarika gitene gaka mbicha ijere ndeguru wa irionania uria State House oezi yare au kanyuma kokerekana kuri na ugaruruku kire waki bonyomba yezi ya rais ira ya mbere yekiri mabati ni mbina kibati yakagita na gaka ejete na design ire kwero ni nzero ya kinande ira mono na gichunku ito flat roof ni nyomba mutageri ire idhara ya kwa itena kibati kana ukona gutena kibati gikuonekana kibati pengine kiri ndego but wataganya nyomba tukona kibati goko dedekana na ndi kuthithirwo garuruku ikulu nene ya rais ikuretete ndwaria mwanya bamwe Kenya bakiuga ati guchenjwa kwa ikulu ikuchenjia history ya ndegoro ya Kenya kana guchenjia ita historical identity baruga bamwe Kenya baruga bobo ne kuzaria historical identity kana untoiro bwa ndegoro ya Kenya urato ije ikulu nene niwe batere gukara ko ambiche icho jero kwa chona karatasi na kambere kanga thiti ya The Standard karatasi na kambere ngathete The Daily Nation aja kule na mantu daguta coalition shopping kuririkana atongeria ndegoro na Kenya kagita na gaka nibakuibanga banganya kile mantu jagi kithuno kithirano kya mwaka 2027 ni araja kuona mbicha ya atongeria mwanya bare in pairs kana bare bairi ne ukona mbicha karatasi na kambere ni ara kuandiki ati gutigeria nkuruki ya miaka iri tutonya kire kithurano kinene siasa cha Kenya itiambire tina kujukia mwerekera jongejo mweru nyarago kurekana atongere papa ibako karandegoro bamwe bakavuga kiri muingi bamwe bakandega kiri mitandao nabange kudura bage kame chamanyo nikenda bakaibanga kiri kizurano kya mwaka jum karatasi na gatuna na gatutano iruba kugaino to kono nanjira intariru endaza kuri nambicha ya Rais William Ruto na waziri munene kidhirikari yeze ya Ruto Musalia Mudavadi arako kurekana papa baire ni boneke no kugwatane bya mabya kya mke UDA na ANC kule na mbicha ya Martha Karua na mbicha Rigathi Gachagua baba baire na baba ririkana ati ibetete na mbere na gutigira ndeba kureta amwe akariba Mount Kenya nikenda bakathithia ngwataniro inene ire bakuga igatigira ni kutethia nduguru oi Martha Karua na Rigathi Gachagua mbicha ingeche bange baire ni Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa baba baire barira bakathira baigwatanira na governor Trans Nzoia George Natembea bakibangana kire kithurano kule na mbicha ingere haza ya Fred Matiang'i amwana ora wari rais Uhuru Kenyatta ni arago kurekana na ndia chore ba kuiba Uhuru Kenyatta na kurukike ndani ya kiama cha Jubilee baruga ate Uhuru Kenyatta akethirwa akigwa tambaru Daktari Fred Matiang'i kwithirwa agechindana na gite kia urais karatasi gako gatwire ngatheti nande ne onjare ne chiako ne katheti The Daily Nation karatasi ne gatwire kuga ati nkuruki kana anto 13 ne bethagirwa bageta uturo bao ontuku kire mitino ya barabara na bobo ne kuringana na NTSC rogono ruka ron karatasi ne gatwire ne arako kwirikana ati anto 13 that is 13 ibethagirwa bageta uturo bao non tubo mitino ya barabara ontuko every day ndegoro ya Kenya nituguta antu 13 bobo ni kuringana ro kuandikiaza na ripoti yerekeretwe ni Rwangiro Tageri mantu tegio kamati wa barabara neru NTSA ngudhomera kidogo na njira enkwe Mutagiro Meru TV narako kurekana ati mitino ya barabara ni dhiritwa getana mbere na kuongereka narako kurekana kire mwaka jo muthiru ijujo 2024 ikware na ongera kubwantu magana jana ikiringithana na mwaka wa 2023 na kuringana na NTSA baugete ati
antabara bedro bageta uturo bwao non tabo mitino kuma January monka December ya mwaka mudhiru, that is 2024, abare anto ngirinya ngirinya magana mugwanja ya mirongo ena na inyanya ewedera bageta uturo bwao kuma January monka December ya mwaka mudhiru. Eze ni kuona ni kuongereke tena 10% ikiringana na mwaka wa 2023. Kwa mwaka mudhiru anto ibadira bageta uturo baba ingi sana non to barabareni. Ukono wabatariretie aja bandika anto baraba dagira bageta uturo bwo gutumira bikibiki ngari bangi kuringo na ngari na manzo jamu Kinya County ira chediretwe chirina akana barabara ira chedeta chike kujera ikubi bingi bya mitinu ngari aja ukona Nairobi Rift Valley ni tari tu barabara yacho tumera cha Nairobi, barabara cha Rift Valley, barabara cha Central na Central no mutagera ngedro kidogo ngego tagara chonto igento gyo ukoni ogo Central kuna barabara kana ara ko Twanithi Bridge iko tari ritwe iko to beko jera iko Kathomba Kiganjo U Stretch hizi ni barabara ya Nyeri na Romoro na Limuru Uplands. Kuna Thika Blue Post Sagana Bridge Mlima Swara Kianugu section na Kiambu Muthaiga Road. Kuna makutano ya Kutus, makutano gweta Kutus, makutano gweta Embu, makutano gweta Kutus na makutano gweta Embu Road. Tema makutano ya Meru Mutageri makutano barabara makutano ya side ya Wetitaba Nairobi. Kuna Makongeni area ndene ya barabara ya Thika gweta Garissa. Eastern kuna na Manga Mlolongo ibice barabara Mutageri chikwerekana ichikojerete ikubi bingi sana birabireti nontu bamitino ya barabara nyarana ndeba kuga estimation anto 13 bakuja ontuko komania na mitino hizi karatasi ne gato kuna kware ekwenja maiga irente cha Kajiado ire kwerekana nande nithiritwe iri nogwati sana kurekana rugono rwaro andikiaza ntariki 24 mweri ojuju iu ni ntuku o ithatu chithiri ntariki 24 cha mweri ojuju ntomorome wa kumenyekana ta John Madahana Mwenesi na umere kwawe ntura ya Rankao ntere cha Kajiado East Sub County gweta gutaruji kiri kwari izi ni arako kwerekana ati mwakuru wawe jegana ta Sheila Mubone ataizerere kedorire wera muthia kuona mukuru wawe ni arana ndingi na uzu wana bana akuga mukuru wawe ura witaga ngogea gwitithia bikibiki kana boda etita gutaruji rokweja kwithiro agikira kamunda ka karabethagera bari nako neterere thaijiri cherukiri ni arana ndiku agwita mwakuru auga au mwetera mwagia eta wengwa nankana aja roje rutagwa kana kidamu eje ikwareje ara yathere mitungi ira mukuru wa bari agwitanio mitungi ena ebikibikina na engere roje na ekerera ni ara yathere kwithirwa akiromba utethio na nyuma ya mathaa 5 zanto kugeria kuchwa muri juju irojo wethiro kionekana ndene ya roje ruru nandi gukurekana kuri na damu interja Kajiado damu ezerekana niritwe anto bagetotura bawaja sana nonto kurekana nyanto kuinka idiri January tariki 20 na January tariki 21 hana baire mware gweto Ashley Wairimu na Precious Nderema nyabo baithiro bakigwa ndene rojo ruru na bata uturo bwao gendokera munkana ndegete tanambira na kuthithirwa chonkoni kumanyakana kethira aboragirwe kana ibongwa baithirwe bakigwa rojo na ruru na baithirwa bagita uturo bwao ku rono roro je kwarire ndene ya Kajiado karona karatasi ne kauga tuthatu karatasi ne gatona irono rango taririre robo mabatongeria urabete tanambere na kuibangane kirikithano ke mwaka ja 2027 ariko kwirikana tweterete miaka 2 na mieri emeka itotanya kirikithano kinene na ndi siasa chande goro Kenya ichonekana kuthiro chikijo kya muyarekera emero nyarako kwirikana bomba batongere nande neba gukarande guru kuibangania kuthithia ngwataniro na kuthithia into binge Kathomba bare rais wa ndegoro na kagite na gaka William Ruto ura wari rais au kabere Uhuru Kenyatta mutongeri wa kiama kya ODM Raila Odinga na ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua mutongeri wa kiama kya NARC Kenya Martha Karua amona atongiria bangi bonde
iba kuonekana kuibangania kire kithurano kinene rukondo rukarona rondo tarire twana njira yenda jama urakinye kwithire tukuna ngwataniro katigate ya biama na kinya tongere bange bakibangania kwijana biama biao BBR rukondo rukarona karatasi na gatuna ari kona mbicha ira ikiacha ni mbicha ya ntuku ya igoro ntuku ya igoro mbicha hizi ya ntuku ya igoro ni kona rais William Ruto athingatene na governor wa Kajiado etawa Joseph Ole Lenku waziri wa ukaria Soipan tuya na atongere bangi ntuku ya igoro barari kiri kigongwano kia misam kiri kanisa ya Montreal cha Nairobi na nando kurekana atongere ba ponde iba kuibangania kiri kithurano kiu karatasi ne kato tantatu Ruto reignites intersex debate nyarana ndi nyuma ya rais wa Amerika oreka gitana gaka nwe Donald Trump kuga ati we ezagirwa ari recognize gender ijiri uzo ntumrume na mwakuru ntumrume na mwekuru kiwi kiro Trump ogetekia akomanya ginto kenge getwa intersex karanto barabe zagirwa barina both sides che female na male ginto kira Trump na idhero akiregana nakyo na ndiko korona kana kinya rais William Ruto na arachumeri na kugwatanira na rais Donald Trump na kuga nya Kenya ikedho kiri recognize yake both female na male na ndege ntokera na ndeke ambiri te kureta ndo ali kiri kundi bira bitatagira anto baba na kinya kiri kundi bi makanisa bigita ndo ali kana uge mwanya rogono karatasi na gatatu karatasi gatoka mugwanza nga kaditini ya The Daily Nation niongo atakagita nagaka Baruga state has no reason to delay formation of IEBC Ruto told Rotare roga na thirikari ni opposition leaders kana atongere rotare roga na thirikari ibedire tubakiuria rais William Ruto kuthonde kanande antu baraba karungamira rangiro kurungamira mantu zegi oringi kura ro IEBC na bobo ni nyuma ya koti kwithiro ikinankanira na andika nyakau atongere baba bareo mutongere wa kema kwa Kalonzo Musyoka ntuko yagoro ne bararombera daktari William Ruto na ndi nyuma ya koti gwetekeria panel IEBC ithiro ikithonde kwa na muoreti eta na mbere na komithithia ni Kenya na ndi Kenya ikithiro iri antu aega Justice Dola Chepkone wa koti nene ntarecha Kiambu no ithiro agitachanirie samoja magamba zara tumitwe body ya IEBC ithiro ikithurwa ijo jarungikite kwethiro nya bondi tuthura lakini ande koti ni ratajanire magamba jonde na nande rais Ruto na nenkerige ntogo to green light ke kuthura baraba kedha bagitongeria IEBC ugategera hata kwina bamwe bare bethirite bakinominatwa bakiorotwa baraba bethirite bakiorotwa ndende ya panel ile kethiro ikithuja na gutegera na kuthura IEBC ni amwe na Nelson Makanda, Fatuma Saman, Abbas Dako Kimuli, Evans Misati na nkuona Kinyako na Linda Koome baba ini mwe iba mwe babarea bakadra bari panel ya ku select IEBC rogonoro karatasi ne ga mugwanja okaratasi okoga mugwanja madhakarua na tariri tina kuga ati kuri uko kibande ije ne ID card kuri uko kibande chiringi ngiri kuri uko kibande chiringi ngiri kugatoma mbeo mbeze baraba inge barage kuzoke ibande na bethero bateringa kura kulingana na madhakarua akiaria na arugere thirikari kwethero ekeria kibande ngiri mtukutukia kugatoma mbeo mbeze baraba inge baraba tengogene bare mukutukia ibande bibi nikira madhakarua akuga eje thirikari irenda utumira nikenda mbeo mbeze batakwambe kuringa kura akiaria mtu kwa Jumamosi ndene yanja yawe ire ntareche Kimunya na Kirinyaga agite na karari yongeri nuro ari munini wa rais Rigathi Gachagua madhakarua na ugeta ati mbeo mbeze baraba inge batomba kuona ngiri yeu egweta kuzukia no kibande nondo bainge batengo geni nikira nande arombete thirikari nya gukurukira mbunge nene ethirwe ikirekana na kuria akenya kana mbeo mbeze ngiri yezi ende bethera bakine nkiro ibande bya utheri nekenda bakazuke baraba inge na beta nambe na gochia ndikithia taringi kura orogono karatasi ne kauka mugwanzo karona katonana karatasi katonana mutegira Meru TV korerekana kagi nande no wethirwa gikera ndrondu akugire koti arega gukonenkera deposit korerekana no wethirwa nande gikera ndrondu akugire koti
ethirwa atikonekera deposit ni mbeca ira mutegero Meru TV chithira chekenekanirwo kagita kara muntu kwenda gukombora nyomba bukera na landlord kwe mbeca ugaita rent ya mweri na kwe ingi pengine ugaita chekuria deposit ya nyomba yo kuna ndi kuririkana koti ni ugete no wiki landlord waku no muthitange ethirwa atendo guchokera rent deposit ya kusori kagita na kara kwenda kuthama ni arabaje na ngerekano ya rugono romwe kuru kumenyekana ta Dr. Michelle Muhanda. Dr. Michelle Muhanda kuririkana na ageria kuthama nyomba yawe teriche Nairobi na nyumene yako akienda kuthama ethirwa akira landlord wa munengere deposit akareta nyomba izi mieri 6 mieri 7 ni ara nyumene le landlord wa amwandikire amantu za mainge yarathukangite nyomba na ugate muri ya deposit ra mwakuruzo yataya yare 230,000 no deposit ya nyomba izi ende rungamirimo nyomba izi bora go mwa deposit nyumene nethirwa gita ndani ya koti hathi tanga landlord kesi we thikirwa na kesi yo arikina kugitwa kuna ndiko koti ni ugete ati wena haki ya kuthitanga landlord waku ethirwa ati guchokera deposit kagite na gakuka kuthama rugono karatasi na gatona no karona mbicha na aru irionania gikosi kia njeshi kiuga iko tonya ndegene irapa gweta Haiti anti-gang squad ibarapo bamatuki gutonya ndegene na bamatuki gutonya ndegene ze kagita na kare ndegoro ya Kenya no gukonekana kwina mtu ukunora kibanga kyo kiandikirita mungiki ko njeshi ya Kenya kana njeshi yete tonya tendeka gweta Haiti ndete nabo batigite mtu kunora kibanga muntu wena kibanga kiandiki mungiki imbicha okethero gitariri na kuchujuriria wengwa na ruroro karatasi kaka ka standard ngotariririe kambere imanto zegi state house ore to gichinchia kure na ogwa karatasi ngatwire kure na ogwa bwegie kuibangani kwa aritabara bakeza bagechokera kigero ge KCSE muri Julai ngurikari mpumi chekegero ge KCSE 2024 chekere kerwo waziri nethero gitarire na kuga barabonde mpumi chiyo chethero chigetajanirwa nonto bakorekana eba yere kigerio na barabatonda guchiona na barakinya patakuruka ora bakwenda bakonda guchokera kigero ge KCSE bakeza bagechokera Julai lakini andata ko kuningana na karatasi gaturinga the standard kurerekana kure no gwati kwa kwethera thirikari ni bange ne bokongana kwethirwa ekenenkera arito baba kuchokera kigerio mweri Julai rugono ruka arona aja arokona mwerekeri munene wa NEC rwirwangira rurungamira igeri aja David Njegere agitariria mbeche iria omurito akethirwa akirita nikenda register kigerio guchokera KCSE 7200 kuringana na NEC omurito rokwenda guchokera kigerio KCSE baraba kera bagechokera Julai akethirwa akiria 7200 ichiba kethirwa bakiria karatasi na katona na gatotano rugono ro mwanya sana ro mwogi wari na nkuma sana wezi keneta Samuel Wanjiru na ethero agetotiga na ndera rugono ro rwandikiaza gendo ora maisha zaweza hari imiaka 14 kuma Samuel Wanjiru akurikana gutotiga nonto ethero agetotiga mwaka 2011 na irugono ka rwanaza aragukorukana ari na miaka 24 Samuel Wanjiru nethero agichinda marathon Olympic marathon Beijing Chicago Berlin na kuongea kwa kuingi ara una record katumba na tuweka mugi ure nkuma sana ende gikukia kethero gigitiga byore bibingi sana kuthera no endera guchiuraga ereto suicide kethera ya mutino kana ereto accident kana ketheri kwa rena gintu kingi gitukumenyeka ta muno mada rugono okaro na karatasi na katuna na gatotano rugono ro mwanya ra Samuel Wanjiru rware mugi ure nkuma ende nyumene ethirwa agita uturo bwawe okona rugono ro state house ora ndira chenchirwe kwire kwina biche state house ne chenchin tuita mabati yathizo indo totona gichongo flat roof yu chongo no okethiro gochiona romo dimo dhiankire kenga thiti ya tontu kwa na ro korere kana kore na thina mono no ntomba ichigweta na mbere na kuongereka kwina shukuru korere kana mba ichigweta na mbere na kuongereka kwina shukuru mba ichiko na ongera kubwa mba kwina shukuru gento kana ndege kurekana ni ukwa na uwati sana nonto kurerekana bamubari to nyeba kogeria gweta kugura nchobi kuringana na Kenya Alcoholics Drinks Control Act 2010 ira ita monota mututho law
ni ugete ati mba itabatera kuthirwa chiri ya kuona chukuru na ibatera kuthirwa chiri at least mita 300 meters from any nursery, primary, secondary or learning institutions for persons under age of 18. Yes, kuringana na watho bumwe tutholo ni ubugotera kini kuririkana still mba ichithitwo chigita na mbere na kuongereka kwina machukuru kukinya muthia chonka thiti chetu ugorobo na arua ngetha ngechokera na mugeni wetu ndane turinge ime ugeta kuraja mutegero wa Meru TV. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba